tunai chu Forest Conservation Ammendment Act kan soi de orang maya social media vel tele opposition lampang te kan thira hemi chungcha han soi na hi omlem lovin alanga ati lampang ha chu nom ve tho mai thei maro chu tun no hi chuna wang vi in ka ria han soi na le hemi act chungchang chim han soi zui na kha awang ve wani an soi na sat ber tak point number 1 a chon kha resolution putlu kha mi session an chai ni ma zan dar som pania pokan kan la mulawani antia chu an soi lar per pol ania chon chumi lo le chuanin hemi chungchang tho sia hianin kumsa ni somni pathuma kan du lo na kha gadgeta ti chwani lova bozui ni lovani ti te pokha ani boka heta MNF lampang atangin soi fiana aron vele ngala khata khanin e shetina kan perenge ti kha anon soi ve bokani chu heta central lampanga anju thon thak le kha te po e mu theina ron tar langa amaro chu khami gadgeta ti chwalai taka kha chu a document khan ron provide lem lova amaro chu le khan thon na ero kha chu anon provide ani he mei baga hian thil serious tak mai pakhat karon highlight dona khate nga le kha sang te aron display like khan he dan hiril ron omtani the rules of procedure and conduct of business section 137 hianin tihanin zeka a copy of every resolution which has been passed by the assembly shall be forwarded to the government of Mizoram and actions taken on the resolutions having statutory effect nei kami resolution akhan statutory effect anei ni chuan chumi report chu assembly secretariat session nei le ma khan report back turani ti kha ania document sang te kharon aron provide taknangin hetiang hemi angchi mo danina aphu tangchi hi anti reng ti kha approve na alaron lang lovin ka sia ka lo sesol ni chon mi lo sethiam ul hamaro chu kami MNF in khoma an document sang ten on provide ta khanin duai chonin a fam kim lo de uleke mo chu ti thetin soita gang khan gadget ti chu khami gadget file kha motor om lo bok nin ka ria chu teng de chu tunlai topic lar ma jok chu ni hemi issue chungchang hi chuan Forest Conservation Ammendment Act sani somni pathum kan adopt tak chungchang hianin chumi pani chu topic ron lar takanita alim chona han environmentalist than khat te kha voice ron na angreng viewa interview te pon lo face khatiang kha ania environmentalist te jok ma hi aparti mi le sama opposition te ai ma hianin aron tong ring zo ke mo chu ti theini hemi chungchang heneng po ni sela e point number 1 hakan soile tanga khami resolution purlu tur ama zana po zantai takmaya andonga kha thilfu lo takania hi chu chinzom to mi lo tunin ka ria ZPM lampang ania mo sarkar lo le zel tura te po e hun engemo chen chu pe kan ni ve boka chuta chuanin khami hun chung kha chon lo in pe fela opposition te pona khoilai hinge soisel ngai tian lo in zir chian ve theina turatan khanin ama theng bera in pe kha chu timak morning ka ria chu in siam thatna turnin ka ria tin hemi chungchang apo hianin kan speaker khanin akhak nge ka ria department then khat kamo apani na kha chu comment dan wak ka nei lova document enge mon lo provide social media motor oma lekha notification an lo pek na mo khami house ina an du lo thu an soi na lekha an forward na an va thon na kha a copy sang ati kha aron oma khateng khania gadget ati chona ero kha chu tun thleng hen kan la mulo chu ania engponi sela ka soi thui lutuk ma in tuntu video a hianin kan tumbera chu khami dan thar kan ti mai mo dan thar chu ni che to lo sani somni pathuma mi de to khania maro chu kha amendment act kan adopta ka kha engi ani ti hi tuntu video hen zir chian le chiar chian ve thain ka ria amaro chu chip che ta ka han ti don chonin hunte adu rei thina tunlai ka video sei theilu tuka intlaronoma chubang chon atoi thei angbera ronti kan tumange tilai screen sira karon da hi tuna kan soilar mai Forest Conservation Ammendment Act kha ania hi Google khani en nei thein oma PDF file chu inu chain lo enve thei bokanga engpo ni se he thil hi kan en chinga amendment act ni wang hen ek zong kha aron soidon lem lova an siam that na la yang chiang te kha aron highlight don ani ti chon kan en chan ngal menga masabera chon hey this act may be called the Forest Conservation Ammendment Act sani somni pathum
he dan hi Forest Conservation Ammendment Act sang ni som ni pathum ti wa tur ani ti te khani ta he ti ra hi chuanin tiang introduction he anon zia ka thil poimo lutuk chu in ziak lem lo ani mo ti lai hi chuanin poimo deuh lai ka ti chu whereas the importance of forest is to be realized to enable achievement of national target of net zero emission by 2070 haron ti ta sang ni somsari kuma phei chuanin engen yang boru khati thiang liman tum to em mani mo hemi dani na soidan chuan ti chuan kan share som zelanga maintain or enhance the forest carbon stock through ecological balance sustainable development te poron ti ani hei environmentalist lampang tong kama tang kha chon sustainable development hi chu kan du ani han ti angkha hemi dan hi chon ron thlen tir hi tum mel view maya an enchian hian ateng te hi nia maintain and enhance the forest carbon stock mo kan ramngo te khati anga na nge niang ti changtlun chawa kan boruak te ti thianglim kha he danina atum te kha ni tani ti chon hei poimo lu tu khati lai point p ka hi and whereas nationality determined contribution targets of the country envisage creating carbon sink of additional 2.5 to 3.0 billion tons of CO2 equivalent by 2030 aran ditani zia bera chuanin hei kum sang ni atira han kan chiara tero hei sang ni somsari te pon thlir tela ti chuanin hetilai zo ka hi chon sang ni som thuma meu hi chuanin carbon dioxide kan ti hemi industry khu te kan motor khu te na boruak bollo asiam hi billion ton ni point panga atanga billion thum hu ang vela ti niam mo boruak khati thiangli man tum em mani chu khatiang kha an tum dan ania chuwang chonin hemi danina atum ber hi chu ani na taka hi chuanin environmentalist tan hi chuanin support ngoi jok om takhi ani ngem o chu ti theini o tun tum video hi chu reaction ani thawrol hianin kangai dan karon soive view to dona tun tuma chuan chuwang chon hei billion ton heti zat huwa enge niang CO2 le atluk pui te mo carbon dioxide le atluk pui hemi boruak thalo kan ti ang chi sang pung chak lu tu ka hi ti niam an tum na hare ta po hi sang khop maya hei kum sang ni som ni pathuma chon heti anga om ti rian tu mani chuwang chuanin he dan kan adopawang hian kan ram ngo te a cheduai don haulawa than kha chon thiam taka thunei tumna te pon ti tak nangin hei hi chu a chau thu baro ka tia dan om vek to he heti ang hian an kal dona chuwang chuanin kan boruak hi kum sang ni le som thuma meu chuan tuna sang ni som ni panga ania billion ton 2.5 atanga 3 thenga hemi boruak chia level ti niam an tum hi chuan ram ngo chu an thiat doi hau don lo ti hi chu a chiang ring ani o tun da sang ni som ni panga nia sang ni som thum chu kan nei to viawa hemi kum nga chung lek po hianin engemo boruak chia ti tlem turian ma an lo view don ti na ania hei electric scooter ti te electric car ti te po kan mangwar chauzel te po inarin oma chan chu boruak chia apek lo wang hian chu environmental ta na poimo mani hei poimo katilu tu ka karon highlight do bi kare saita kan hana vai thu hi chuanin ron ti chuawek thei hi ani don lowa video rei don tu ka wang hian ti chuan hei tilai te poin ani la noi chi a hianin increase in the forest and tree cover to 1/3 of its land te poron ti ni ram ngo te khatiang kha ti pun lampang te po kha aron ni chho zela achipachia chong kan soivek man don lo ni ka ti to kho ti chon hei amendment of section 1 anon tia section 1 amma khami principal act section 1 an siam that na kha ani ta ni ti chon hei lai an soilar ber pakhat kha ani bokta a in section 1 of the principal act in subsection 1 for the word and bracket Forest Conservation Act the word and bracket van adhiniyam shall be substituted titani hei thuziak then khala te pokan lo chiarta kan khan van adhiniyam khami Supreme Court ina order lo ti chuato ruling atana an man fo maya kha khami case ina forest a definition mo forest a soifia dan akha engemaw chena khan ruling anga man ni in kalpui thinania amaro chu he dan thar tila athar tuk to lo ni chu sang ni somni pathum dei to khania heta hi chuanin enge niang Forest Conservation Act a hemi van adhiniyam hi pai turani tikha ani tani ma kha chuanin bila phei kha chuan hemi enge niang van adhiniyam case ruling kha bil telani nge khamo ma chu ek taroni ta ka kha chuanin siam that ngai ten siam tha bila lani lai kha chuan ti chuan
aron chho mewa kha chon van adhiniyam hi chu tel chu se ti kha anon tichok ta ni chu ti chon hei subsection 1 principal act nulama hian heng te hi bel turani anon ti boka heng sang te anon bel ta ni kan sui thlapor por mai nga poimo lai ka ti bi ka karon highlight don ani hei an sei la le ber khania the following categories of lands shall not be covered under the provision of this act, namely aron tia he danina forest atia hen heng the atel turani lo atel lawang ti kharon soitani mo such forest land situated along a rail line or a public road maintained by the government which provides access to a habitation or to a rail and roadside amenity up to maximum size of hectare 0.10 in each case aron titani omje chu kong pui bula te rail kong bula te khanin ngodur khup polo ma sela ngodur khup polo ma sela khangho kha forest chiar tur ani lawani mo an du duina ran chet thei ngot lo tinani chu engtiklai po kha then khat soidana khazon an han soi over ver shim boka international border boundary tanga kilometer za huam chung antia khami zongjong kha chu an ron nei vek dona kan ram shalna ni te pon tia maro chu ani vek lawani hei tiang te po hero in ziak thlapatin such tree plantation and reforestation arise on the land that are not specified in clause A or clause B of subsection 1 aron tia and aron ti bokan heta hianin omje bera jong kan thiam dan tura chon chu an soidan masa kha chonin border atanga kilometer za huam chunga ramngo kan tiang chimo ram khami international border atanga mepa te poni thawa han rin pup maya keini ram lo jim boxin en kan ram pumpui me kha ani turangai na kha omta ne maro chu plantation atana kalom man to te khatiang chi sang ang chi kha chu anon khoi theingot lo ani chu tuemani in bu mun te lo nei ta ne emo huan te po lo nei theya khatiang chi anga kha anon khoi chengot theilowa hemia hen atel lowani forest land ti hen atel lowani forest ti hen atel lowani ti kha ana sei bokani ti chuanin tilahi poimo lai an sei lar ber kha chuni ta ne such forest land haron ti ta ne c clause 1 enge I te pon te than kha chon amaro chu I ni chi lo hei 2 3 ti thoni hei ti chuanin c hemi number 1 te a hian subclause c subclause 1 a hianin as is situated within a distance of 100 kilometers along international border or line of control or line of actual control as the case may be proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security tihi aron larta mai ni hathil hi then khat phei chuanin engin yang misinterpret te poron tini in silfia dan mol mang taka ka hria ta chu border atanga kilometer za huam chunga aron lutanga chumi zonga chu central sarkarin an du du naron khoi thei dona state sarkarin thunina kan nei lowani aron ti khani amaro chu heta hianin tilai bi ka hianin thunei na an nei lo na ti meteng na chakzo ka akal theina turata na until ti pakhat aron langve ta ni chu strategic linear project of national importance mo hey national importance ti zinga henin antinan hey tuna te po kasoile thina nga kong chia kan tia kan phun loi ta ne hey hi enge na amon chan mo mizoram sarkar khoi ve kan lo national highway te pe chu khatinga khanin na amuang konga chia kan ti loi kan phun mola opposition te thlengin kan phun mol maya maro chu hemidan hianin khang national importance mo national highway te chu national importance unite mewanga national thil poimo indiaram engeniang indiaram tana thil poimo kha ani te meu maya khatiang han national highway atana thil poimo ang chielo khan chu po chu development ani chu mo development kan seidon chuan kha development ani sustainable development ani ti chuan khang kong pui laina tura tan te a ramngoti chetelo ngai ani mo khati ang atan kha chuanin chakzo ka kalpui ni theinan kha chuanin clearance kha mamo to lo mo khati anga ol samzo ka na kal theinan khan anti ni ti chuan adang le chuan he kan seilan ve fo pakha chu concerning national security ti ta national security chu poi mo lutuk mo china mi lo do don se khoilai border ramemo hianin sipai munpui alo tackle let na tur kan siam anga yanga chuta chun mon chan chi ni to lo mo clearance la tur hianin hun engin mo chena du ve thina
ข้าเตียงหุ่นข้าโตโลเอ็นที่นั้นอินเดียและจีนเราวินโดไตละเกลียนส์ลักไงตาเซโมที่เราบ่อยทาวโดนตุกใจในมิรอนดูวิวมันไม่ถ่ายบอกะข้าเตียงที่ขานี่จู่วังจน national security จงจ้างอาเฮียนินนาจักโจก็กัลเทนังขานินเกลียนส์ค่ะมาโมโลวินcentral สการินสการไลปุยนะจูลติจวนข้าเตียงขานินแห่ง forest ที่อารอนคอยดังลำเทียงติค่ะจวงเลตานี่ให้ไม่ได้นะเห็นอ๋อเฮ้ยอมเจียจูกิโลเมตรซาฮีอันนนคอยหมปังอันทุยนั้นคอยดังลำเทียงที่นี่ก็โลนี่อ๋อ as the case may be proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance อันนั้นติดทับปะเนี่ย and concerning national security อันนั้นติดทับปะกะทิ้งที่ข้าเนี่ยที่ไล่ด่านักันมัวเขาจูไอ้ตาปอ security จงจางเท่าฮารันสยากันสวยเวกระวังไอ้ตาปอ defense จงจาง paramilitary force ที่เตเองเงี้ยมั้ง project ช่างขัดยังอ่ะน่าจักจุกกัลเทนันตีอันนี้เบอร์ไม่จูมั้งข้ามีกิโลเมตรจะหัวมชุ่งที่อาปอขานินข้ามีหัวมชุ่งตบขานินละวินที่เหตุเห็น expert committeeดินง่ายนี่แต่ปอนที่ข้ามีแต่ข้านินเองจินหิงforest นี่เองจินหิงนี่เราหม้อขัดยัง forest ที่พวกข้าสวยเฟสทำออกมาเนี่ยมาเราจูตัวจอยน์ forest ก่อนที่ไม่ง่ะขัดยังซิลเจียงตัว expert committee ข้าดินง่ายตาดินโตบอกะตัวน่าเห็นจุงเฮาวินา forest อันนั้นที่บีกะแต่ข้าแห่งแต่ฮีมันไทยอันยังอันที่นั้นกิโลเมตรจะหัวชุ่งกันน้ำเสียกับอินเล่เราให้กับจานโดนนะเมหม้อกับรำกับหัวกับบุมุนให้กับจานโดนนะมีตีแต่พอไงตัวน่ะไม่เทชันจูอันนั้นสวยชัวดานมิชันขัดอันนั้นสวยชัวดานหาจุดเถียงจุดนี้ทัดไม่ทิ้งที่เดี๋ยวจะทัดไม่จูอันบ้านนี้แต่ชุ่งกว่าเฮียนินสวรรค์แต่รอนเสียมโดนเสกันตั้งเทตัวล้นโลอันตอนตีเวลาฉันขัดขันอามาโรจูสวรรค์ข้าอันดูนั่นสะเทียงดโดนจงโลนี่จูที่ขันอาเฟียเวลจนินกัชยาเฮดันให้จิรเฟทำตัวนักชีจนอมเล็มลว่าให้อันนี้นู่นละเพกลีอันนี้ไม่อะเพกลีเจ้าเฮียหันใส่เวียวตัวที่อมเล็มลว่าหันจิบเวียวตัวพอให้อมเล็มลบอกกันมั้งถึงที่ขันยาเงี้ยพวกนี้เสกันสวยดูโซกัดจนินเฮดันให้environment ติดเชื้อตัวระดับเสียมอันนี้ลว่ารำงดเชียนตัวตาอันนี้ลว่ารำงหุ่มหัลนะทิ้งกันโดรวกเชเซลฝนหิมตุ่มน่าอวางอันดันเสียมันนี้เองโมปลาเฮียนินเฮดานฮีตัวเต้นโมทุนนะมังอินจุดที่ขัดที่เตปอใส่เราอมไม่เทนักกินะตัวน่าพอเห็นเราอมแรงตัวจงเอกใช่เรามาเราจู่ข้าเราตัวนั้นเลี้ยมเราวันนี้ให้ดานชัดตักกันเรา adopt ตัวกันเรา adopt ตัวโจกะที่ถึงที่ส่วนนี้ให้มีมังเห็นกัน challenge เล็ดเวทนี่ national importance เล่เงี้ยยังข้ามีอินโดทุลลำปังให้มี national security และ national importance อังจีอังจงนี่เราว่าอปงตะกะกันรำงอรอนเช็ดละตัวระกันง่ายแต่ขาดที่เด็กเราตักไม่เนี่ยเองมุปลาให้ติงให้เราเทงปนิเส close to subsection C1 น่าจังแต่พอเห็นกัน challenge เล็ดได้ไทยนี่จูมอกันรำกันขัดยังดูดวนเราคอยยันตุมันอีกขัดชวนขัดยังแต่ค่ะอันนี้เฮดานที่อีกันเชียร์เจียงกันเอ็นเจียงเราอมนั่นลำปังก็ใช้เล่มเราอามาเราจู environmentalist point of view ว่าจังชวนนินอารมณ์งอจวนติดเสถียงเงี้ยลมมออารมณ์งอจวนติดเสถียงเงี้ยจูปอจูเฮตาเองnational importance เล่เอง national security จงจางเตขัดยังตันอันนี้เราขัดจนตรงปงพอรำให้ติดเช็ดงดไทยนี่เล่มเราว่าจูฟังจวนนินดินให้มีจงจ้างพอเห็นกันทิลตนนั่นแม่กันเนี่ยโง่ในใจไม่มีละมิชิงเฮียนินมาส่วนเวลจงสิเราเองอมจีอมังมอเองอมจีอมังริลทรามินอมสีละเฮตาซาบรามาเตอเมริกาอันตีฉันขัดจวน UK อันตีสวิตเซอร์แลนด์อันตีอันกะละรัวอันนั้นอดโหมอกันรำมาจนจุดเตียงขัดเตียงจูนี่ยันบีรำมาจนจุดเตียงจูนี่ทิ้งกันกุมเประกันรำจังคลุนโตกโลนะการนนมูลเลียนแต่ทีนะแห้งdevelop country กันที่เตรำเหลาจังกังโตเตหันพาเวตัวรมากันลักนักงอาเฮียนินให้ conservation หันที่เฮียนินวันหิมตัดอันนี้เลี้ยงบุญวันหิมตัดที่ข้าอันนี้เลี้ยงเราเนี่ยทิ้งกุ้งปะขัดเราดิ้งตาเฮทิ้งกุ้งให้จุกันกิดตัวนี่เราจุ่มเฮรำงอให้จุกันเช็ดตัวนี่เราจุ่มทิ้งก็แต่ข้า conservation นี่นะอัดตุ่มอันนี้เลี้ยงเราว่าที่ชวน sustainable development กันที่เขาขัดยังข้าเฮดานี่นะอัดตุ่มโจกับจูเนียมาโซนนะกันมาหมด
national importance tan te ati nga ta ha kan ma mo ve thawa ani na taka chon tu na hen ram ngoi min hual vek se kongpui min po mi lo se enge mi zo hi kan niang ngai to ve ma te vaireng te thlang ko mi baga chak vel khu mo ram ngo dur khup ango tha em mai thing le ange thlai chi sang in min han bo chuk sela airport po nei lovila airport sakna turin ram kan ui te po lo ti taila kongpui saknan kan ram kan chet phal lo ti taila national importance zinga me national highway kha kan dang chat ti na nianga kan ram hin ma ason ngai lowang chung kong aron tlang awang chon enge development ron thleng internet connection te kan nei thei pha tin enge niang heta online site ate po kan bazar thei pha internet connection kan nei thei karon ti ringo ta po khan ken tel tam ta kan ita ni chu nge kan ti chuanin internet kan access chuanin khovel tukdara kan hoi ve thei ni khang zong khachik neu la development sang te hi apoi mo ve thawani heta environment first abak zong chu second ti ringo khani lem lowa environment kan ngai poi mo lu thuk na lama hianin kan kho he zim bi kang ti te po lo mani maro chu in nial thei deuh thilania environment ngai poi mo development apoi mo zok ti tan chon development chan na tu tam ta ko manga environment ti tan chon environment chan mun lampang kha chan mun point tam ta ko ve bokang enge poi mo zok ti kha chu mi mal ngai dan ni ta sela ama ero chu tun dan shim hi atho ka phita phur thuta ramoron thia top lampang kha akok lem lo ni atum ber zo ka chonin kan bo ruak ti thiang limte kan ram ngo lo conserve mo lo ven hi ma khati anga lo ti te bo ruak tha ti puna kum sang ni som thuma chonin carbon dioxide bo ruak chia billion ton enge mo za ta ti niam a level ti niam ate mo khatiang te tin sang ni som saria meu chonin bo ruak thiang nim tak kan ni thena to turata na dan ania apong ataka tilai mizoram zim te kan ram ngo zong ron ti chevek tur ma khati ang zong kha ani lem lo chu he dani na aron soi poimo me chu ani heng wang te poi ani mai theya katia hemi dan related chungchang hi chonin in nial na la social media in be na hi chutilu tukina omlem lova atira ha chon ron om ve loi tak nangin environmentalist lampang voice ron na thung ta ne a political party nilem lo mo ateng te kha nia maro chutu na voice na ta zo ka chu he dan enge niang putlo ni tong khan adaptura putlo ni tong khan zana a kopin tong harviawa kha thil thalo to panin ka sia thleng non to lo se thil dom takania ti zong khatun tu video chuni sela in mo dan te in ngai dan te in lo sei venga comment section angai nom thin viau mai